duine an dú ha mé an san an scianach, gus brí rí scolaran, bhunscoil I rinnbécin man dói an sa bíad héna cleach na Gaelic agus apar go bhfuil iasci agus jealasach. But a hash of a Carsten. Geliva, Nisha home misha, good off a gilsach of me, chicken, gama cooking like any television cash. Oh, quite a bit of a gilsach. I guess a veil gingin hoarding ekma the word akasha. Huh? But you don't know all in the gal and drasta. Beer? Gin hoarding the gashi. Gíle marú, má querido. Spenil hí, agus an bhaise in íse going dé han ára John Leo, dé spáir a hasíise, thula duine sa chlád seáil chuis. Ashton, Imein, ha mi iain Imein, sa sin thula gymach mésa leid. Oh, ma hé. Nach hé. Right, wil sin déis. Thula duine Caill I. Clí, Nach, Ó. Lá an toiseach, Jane penny ma hyrf. Is Misha Grace? Is Misha 1? Agus Jane classes a bhilsih. Class of G? A Misha and class of Ga. Gléfa, agus hó meise, go bhí sé bh Jane a bhríte gan masórichte is Jane scola. Dí hawn. Club of A. Agus Jane tachart is a chlob a rui. Hashin Yer Fata. Dí go fatas a bhí a rui. Bishop Aligu and then Gaelic. Far. Amazing. Sin go bh fatar follow na bhéil. Fébe go bhfuil an dí seacah go bh fálainn agus fit. A bhéil. Ó, sa bhfuil dúine dá an cuideach a chlasú chin na bearla. Agus Mommy. Agus Mammy an cuideach. Dí bhín Daddy an. Daddy Kitchen. Sinnadan? Sinnadan? Yeah. Sorry. Mammy an, Daddy an. Na classic in Gaelic agus na classic in bearla. And Yana. Agus Yana. Hula Dunya. Ma héin. So, has sin díadach atáisecha, díadach an nuí, há sé sin cabaréistein na scola, ha foscailte go thula scolar, Gaelic agus bearla, go clasa hun go clasa seach, ha cúteach foscailte go na neach teiciis ula, agus cúteach go parentin, so bí a gaváte gach dros dún, bí sin cosc socha cwt yn 10 minút yn y blach y suas, bí sin dianw eithar yn ys ia mila rwy, bí fiot na fion ysoi cyd dianw reis cosiach, agus fion i le tidach cosiach, agus bí a gael tor spors, a choma club y fi acing as a Gaelic, agus anna Dunvegan hyn, as ha cortir ys y hwyl y dynia.